So let's start para sa ato ang new topic para sa ato ang midterm. So dirita sa function. Okay? Sa function, we have here the following nga i-discuss nato, function all around us, definition of function, evaluating a function, domain of a function, and 4 ways to represent a function. So actually, yung function mong good, magamit jud na siya in real life scenarios or everyday nato. So for example, your height depends on your age. Okay? Temperature depends on the date. And the cost of the mailing package depends on its weight. So mo na yung makita ninyo sa figure, di ba? Kung mapansin ninyo kung bata pa ta, gamay pa ta og height. Butang na to 5 years old. And as you can see, once nga nagka taas atong edad, nagka saka ato ang height. Hantod na mas stagnant atong height, o di ba? And of course sa temperature, no, every day, no, makita nato ang yang graph, no, para makita nato sa yang daily high temperature sa Colombia. So ina na mga example nato sa function. We use the function to describe this dependence of one quantity on another. Okay? So again, we have here the definition of the function. Okay? So ang function is a rule. To talk about the function, we need to give it a name, and we use this as f, g, h to represent function. Okay? So again, ang function na to gina-represent na to letter f, g, h. Okay? F is the rule, that is the square, the number. So example, if you write f of 2, meaning we apply the rule of the function f to the number 2. Okay? So hopefully dili ma-confuse ha. Gagamit tag f as a function. Ginagamit na siya as this example. Okay? Naatay f of 2 is equal to 2 squared, that is equal to 4. Okay? Or f of 3 is equal to 3 squared is equal to 9. Nganong na-square man na siya because of this. Naatay rule na ginabuhat. Okay? Ang function dato is a square the number. Okay? So inana ang ginabuhat nato. Again, ang function nato is a rule. Okay? So we have here the following definition. So ang function nato, we represent this as f. Kan siya f, function na ha, is a rule that assigns to each element x in a set A exactly one element. Okay? And we call this f of x in the set B. Okay? So again, naatay gina-set na rule, okay? Kung sa nga element ang ato ang ginabutang. Butang na to element niya kay x. Okay? And for this, naana dayon tay symbol f of x. So ang pagbasa aning f of x, inanay ra, pwede ra f of x or f at x. That is the value of f at x or the image of x under f. Okay, image na siya ha of x under f. Okay, para mas masabdan na atay domain, set A nato is a domain, and then ang range of a function is the set of all possible values of f of x as x varies throughout the domain. So mo ni siya ang ato ang set builder notation para sa ato ang range of the function f of x such that x element of the set A, where ang ato ang arbitrary number in the domain of the function f is called the independent variable. Okay, so ay mo kabalaka no kay more on terminologies pa ta diri. Pero don't worry, ikabot sa example masabtan nato. And ang ato ang range of a function is called the dependent variable. And then we write this as y is equal to f of x. Okay? So para masabtan nato, we nato na siya, relate into a machine. So first muna nato ang mga input nato diri is re-represent that sa x. Okay? And then ang x nato enters into the machine, that is the function, it produces the output. So ang output nato mo na ang y. Kaya ang y nato mo na siyang f of x. Okay? So mo na ang iyang pasabot. Example ra na siya ha, sa machine, or
pwede diri sa diagram nato. Okay? Kung naatay set A, mo na siya ang domain na mention na to ganina. Ang domain is mo na siya ang independent. Kung naatay mga variables, then i-assign nato na siya using the function. We have here the set B. Okay? Ang set B, mo na siya ang image niya. Di ba na-mention niya diri yung image of x under f. Okay? So meaning, nag-assign ta 1 to 1, ayan. X, function niya f of x na dayon. Then ang a nato, function na dayon niya f of a. Okay? That is the image under the f. Image of a variable x under f. So example, para mas masabtan nato, we have here the function given x squared plus 4. So the question here expressed in words of how the function acts on the input x to produce the output f of x. Okay? And then evaluate nato. So sa letter A, imo na jud na siyang i-write this in the words square then add 4. Mo ba yan na, di ba? Square nimo siya then add 4. So pag evaluate nato, naatay 3 f of 3. So meaning yung, di ba f of x man na? F of x. This is f of x. Unya kay f of 3 naman na. Meaning yung x nimo, substitute mo lang yan sa 3. Okay? So that's why kung mapansin mo diri sa letter B natin, f of 3, mahimo na siyang 3 square plus 4. Di ba babayan ng x? X square plus 4 is equal to 13. Mora na siya. X square plus 4 is equal to 13. Or, kani siya, x square plus 4 is equal to 8. Pag negative 2, palitan natin yung x ng negative 2. Nakuha siya. Or pag square root of 5, square lang nimo ang square root of 5. Mahimo na siyang 5 plus 4, 9. Okay? And then, letter C, find the domain and range of f. Okay? So, pagpangita sa domain and range, ang tips lang nako diri, kailangan walay maka-undefined, di ba? Ang pag naatay denominator, dapat dili pwede ma-zero ang denominator kay ma-undefined siya. And pag naatay square root or radicals, hindi pwede mag-negative yung radicals natin kasi non-negative yung radicals natin. Nakuha siya. So, mora na atong bantayan. Pero kung wala, meaning you can set all in the real numbers. Pwede. Mo ni mong domain. So, sa letter C, wala man tayong fraction, wala namang radicals or square root. You can say that the domain is the set of all real numbers. Yun lang. How about the range? So, again, yung range, di ba? F of x man eh. O puno gatanaw mo hanat sa letter C. Di ba ang f of x nato is x squared plus 4. Para naman sa ano natin, sa range, pangitaan nato ang value sa x ana. So x squared plus 4. Okay? So imo na siya i-solve. Kani. Makita na siya. Okay? So since ang atong x squared, kuha na to ang x. So ang may tabo y minus 4 is equal to x squared. Dayon square nimo both sides. So may tabo x equal to square root of y minus 4. Okay? So dapat ang y nato dili pwede ano tawag gani? Mag-negative. Or ang since y minus 4 man siya, unsa man ang mga value sa y nga dapat dili mag-negative ang ato ang square root. Di ba dapat dili siya mubaba sa 4. Example, y is 3. Di ba pag y is 3 kay mag-negative 1, dili pwede. So meaning it should be tanang positive infinity pero magsugod ka sa 4. So 4 to the positive infinity imong interval. So mo na imong answer. Your range, that's your answer, yung range.
Okay? So kasama yung 4, close bracket ka. Close bracket ang 4. Dayon, positive infinity. Bakit hindi pwede 3? Kasi mag-negative na yung radicals natin kung y na to is 3. Nakuha siya. So inana ang pagsulat sa range na to. Okay? So next naman nato there is how to evaluate a function. So from the example, we have here a function 3x squared plus x minus 5. Okay? So ang pangutana diri, unsa man natong mga value sa x nato? Okay? Kay imo ra na siya i-substitute. So from this function, dali ra kay siya, imo ra na i-substitute in the following function. We have f of negative 2. So ibig sabihin yung negative 2, palitan mo lang yan sa value ng x natin. Okay? So ang nahitabo, f of negative 2, di ba mo ba yan yung f of negative 2? 3 times, di ba mo yung x squared plus x minus 5 from the given. Pinalitan lang yung x ng negative 2. So your answer here is 5. Okay? How about this one? F of 0. So palitan mo lang to ng 0. Okay? 3 times 0 square plus 0 minus 5, negative 5, and so on. Okay? So again, dali ra jud kayo ang function because you just have to substitute that of what given the value ang ihatag. Value sa x ang ihatag ana. Okay? So next naman po nato, evaluating a function again. So we have here an example, f of x equal to 2x squared plus 3x minus 1. So ang first problem dire kay f of a. So meaning palitan lang yung x ng a. So yung answer mo dyan is 2a squared plus 3a minus 1. Okay, dili siya lisod ha. Ang purpose man gud nato ning f of a, ilisan ra jud din mo siya. Okay, yung x sa a. Ina na ang challenge. How about negative a? So ilisan lang nimo negative a ang mga x. So natabo 2a squared minus 3a minus 1. How about function a plus h? So challenge kasi dalawa yung ano natin, variables niya na pay operator na plus. So yung x ilisan ra jud nimo og a plus h. So meaning 2, di ba mo maning x squared, di ba? Plus 3a minus 1. Ay sorry, 3a. 3x minus 1. Nakuha siya. So using the factoring, pag-factor nimo a squared plus 2ah plus h squared. So mo na siya ang answer. Imo pa jud na siyang i-sub tawag ani distributive property. Okay? So pag distributive property nimo, distribute lang nimo ang 2a squared plus 4ah plus 2h squared dayon kani plus 3a plus 3h minus 1. Mo na imong final answer. Medyo challenge siya. Okay, pero practice lang jud ang solution jud ani ha. Okay? So next, di na ako ni basahon ng uban ha about sa mga word problems kay gusto na ako kabalo lang jud mo solve. Okay? Dirita sa domain. So the natay domain of the function is the set of all inputs for a function. So again, we can write this f of x is equal to x squared. Or we can write this as 0 less than or equal x less than equal 5. Or you can say this 0, 5 ang iyang interval. Okay? So we have now another example for the function f of x equal to 1 over x minus 4. O sa ganitong giingon na ako nga condition. So careful ka, pag mangita ganita og domain and range, kailangan hindi pwede mag-0 ang denominator, and pag may square root, dapat dili mag-negative. Okay? So mo ni siyang example, natay denominator and meron tayong radical sign. So ano yung value ng x nga masi-0 yung denominator? Di ba 4? Okay? The function is not defined at x
is not equal to 4. Kasi pag 4, itong x, 4 minus 4 is 0. Diba? So meaning, hindi siya kasama sa domain. So ang ato ang ginatawag na set builder notation, x such that, again, dapat kabulo mo magbuhat aniha na discuss na ko ni sa prelim nato. X, meaning yung variable nato, x, such that, kaning slash, such that na siya, x is not equal to 4. Kasi di pwede mag 4 si x, ma-undefined siya. How about this? Dapat dili pwede man-negative. So non-negative dapat. Okay? So yung mga value ng x should be positive. Nag-start of 0. So x such that x is greater than equal to 0. Para yung mga value ng x is 1, 2, 3. Pwede po 0, 1, 2, 3. Muna siya ang domain. Okay? So how about this one? First, letter A, x, f of x, 1 over x squared minus x. So factoring na siya ha, 1 over, i-factoring na to, x minus 1. So ano yung maka-undefined sa denominator? 0. Di pwede mag-0 si x. Di pwede mag-0, di pwede mag-x si 1. Di pwede. Kasi pag x equal to 1, 0 ang denominator. Tama? Pag x na to 1. So your answer here is, ang domain, muna siyang answer sa domain ha, x such that x is not equal, okay, is not equal sa 0 and 1. Nakuha siya. Dili pwede siya equal sa 0 and 1 ha. O pwede inani. Is not equal to 0 ang ato ang x. Dili po siya equal sa 1 ang ato ang x. Okay? Or you can write this in the interval notation. Pwede inani po din mong answer pagkabulo ka mabuhat sa interval. How about sa letter B? What is the domain of this? Diba? Since this is radical sign, hindi pwede mag-negative. Okay? So ano yung value ng x? Okay? Ano yung value ng x na ma-negative ang ato ang radical sign? Pwede ba 1? 1 square, dili. 2 square. 3 square. 0, 4. Hindi pwede 4. Nga naman, pag 4 ang ato ang x, mahimo siyang 4 times 4, 16. 9 minus 16, negative na. Okay? So, ang mahitabo diri, walay labot ang 4. Okay? Naara ka sa interval nga negative 3, 3. Okay? Kaya kung negative 4, 16 gihapon, dili pwede. Nakuha siya. So, your answer is negative 3, close interval, positive 3, close interval. Kaya tama ra ka sa 1, 2, 3. Nakuha siya. Nakuha tong akong gipasabot, 9 minus x squared. Ang pwede ra ma-substitute ani kay 1. Substitute mo siya 1. Diba dili negative? Ang result 2, dayon 3. Substitute mo siya dire. Kay pag 4, 9 minus 16 na siya. Bahalag negative 1 pa na, negative 2, negative 3, dili gyapon ma-affect. So that's why that's your answer, negative 3, 3. Okay? How about letter C? So sa letter C na to, t over square root of t plus 1. So kani siya, naa siya sa denominator and square root pa jud. So meaning yung t natin dili pwede siya negative 1 kay ma-0 siya, di ba? So walay labot. And dapat yung value ng t natin, it should be non-negative. Okay? So ang mga values sa t is positive. Okay? Positive values. So mag-start ka sa negative 1. Negative 1. Pero walay labot ang negative 1. Nakuha siya. Okay, di ba ang given is t over square root of t plus 1. Okay? So ang gibuhat lang nato kay negative 1. Di ba negative 1 kay maka-undefined, ma-0 ba ya ang denominator pag negative 1 ang t?
Diba? Pero non-negative pa jud siya. So, mahimo siyang 0. Diba? Negative 1 plus 1, 0. Diba dili pa negative ang square root ana? Nakuha siya. So, appeal si negative ay si 0. So, your answer is negative 1 to positive infinity. Antod positive infinity kay non-negative manggod. Dapat dili pwede man negative ang radicals. Okay? Oh, hopefully naklaro na siya ha kay mora ba challenge nato no nga sabto nato ang pag-answer sa domain. Okay? So that's it lang. So di na ako ni siya explain and you have to practice all these exercises kay diri ra jud kumukuha sa inyong assignment and quiz nato. Okay? So again, practice mo ani ha kay diri ra kumukuha sa inyong exam para sa midterm.